Gledajući ljubitelji na futbolu, dobar dan. Porovki ide od četvrtog kola do prvata futbolska liga, gdje se sretna domaćina od ekipa Dana Teteks i ekipa Dana Vardar. Vardar je nastavi u sljedeći sastav. 1 Pavlović, 5 Tanevski, 6 Grčarov, 10 Dašjan, 11 Asani, 13 Petrov, 16 Igorov, 19 Hamarđan, 22 Ivanovski, 23 Despotovski, 32 Glišić. Rezervni igrači 41 Kobedić, 4 Bojović, 7 Jančevski, 24 Temelkov, 26 Serafimovski, 31 Petkovski, 34 Najdovski. Kapitan broj 5 Tanevski Zlatko. Šef na tuđe štab Andrejev Sergej, predstavnik na klubu Stojanovski Nikola. Teteks je nastavio u sljedeći sastav. 1 Mančevski, 3 Adem, 4 Blaževski, 5 Kralevski, 6 Bogdanović, 7 Božinovski, 14 Načevski, 19 Hristav Martin, 20 Adem, 21 Alves, 22 Stojkovski. Alves, ekipa Dana Teteks izravnaja na